abantu bavutse hagati y'umwaka w'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 2010 iyi nkuru ntabwo bayizi. Mu mpera z'ikinyejana cya 20 ubwo ni mu mpera z'umwaka w'1999 ku isi hakwiriye inkuru z'uko umwaka w'ibihumbi 2000 uzabamo ibyago bikomeye bishobora kuzahindura isi ntiyongere kumera nk'uko twari tuyizi, ndetse hari n'abajyaga kure bakavuga ko isi izarangira. Kuri interinete ibi bihuha byavugaga ibizaba mu mwaka w'ibihumbi 2000 babyita year 2000 bug, Y2K problem, Y2K scare, millennium bug, Y2K bug, Y2K glitch cyangwa se Y2K era. Ni ibihuha byavuzwe ku isi yose kuva mu bihugu bikize kugera mu baturage bo hasi bo mu bihugu bikennye. Dore iki ibyo bihuha byavugaga: mudasobwa zose ndetse n'ikoranabuhanga rituma zitumanaho ari ryo ryitwa interinete byubatswe ku buryo imikorere yabyo izarangirana n'imyaka y'1990. Bavugaga ko systeme binaire cyangwa se bwa buryo mudasobwa zitumanaho zikoresheje imibare ya za rimwe na za zeru nyinshi ngo byubatswe ku buryo mudasobwa zidashobora kuyisoma mu mwaka w'ibihumbi 2000. Bavugaga ko gahunda nyinshi zo muri mudasobwa iyo zisoma imyaka igizwe n'imibarwa 4 zo ngo zigaragaza imibarwa 2 y'inyuma yonyine. Niba ari umwaka w'1998 muri mudasobwa hakaba harimo 98 byonyine. Ibi natwe turabikora. Bavugaga rero ko gusoma imibare muri ubu buryo bidashoboka mu mwaka w'ibihumbi 2000 kubera ko ntabwo mudasobwa zavuga ngo mu mwaka wa 00. Ibi rero byatumaga bavuga ko mudasobwa zitazashobora gukora guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 kandi ko buri kintu cyose gifite aho gihuriye na mudasobwa ngo kizarindimuka ku isaa 6 z'ijoro ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2000. Mu gihe cy'umwaka wose w'1999 twumvise inkuru z'uko ubuzima ku isi buzahagarara mbere gato y'uko twinjira mu mwaka w'ibihumbi 2000. Bavugaga ko amakuru yose abitswe mu buryo bw'ikoranabuhanga azatakara ntaba gifite icyo amaze. Bavugaga ko fer rouge zizahagarika gukora mu mihanda, ko inzego zose z'igisirikare mu bihugu byose by'isi ndetse n'iza leta ngo zizaba zitakigenzura mudasobwa zazo, maze ibikoresho birimo intwaro nk'indege z'intambara, ibisasu bya kirimbuzi n'ibindi byose bikenera interinete bigasigara ntacyo bikimaze, ndetse bavugaga ko bimwe muri byo bishobora kuzaturika bikatumara. Gusa nk'uko twese tubizi ibi nta byigeze biba, nubwo ibi bihuha byagize ingaruka kuri bamwe. Abantu bagize ubwoba ku buryo hari abari baremeye ko bagomba kuzapfa mbere y'uko itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2000 igera, bituma bagurisha imitungo yabo yose. Abandi ari nabo benshi ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 mu 1999 bagiye kurara mu nsengero ngo baze gupfa barimo gusenga. Gusa ibi byose nta byabaye. Umwaka w'ibihumbi 2000 twawugezemo mudasobwa ntizahagarara, ntizanaturika, ahubwo nyuma yaho ikoranabuhanga ryarubatswe bikomeye cyane ku buryo ubu ngubu risa n'irikora ibitangaza. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Uyu munsi birasa naho ikintu cyose dukenera mu buzima bwa buri munsi gikenera interinete ngo gishobore kubaho. Amafaranga dukoresha, amabanki ayaha abantu akoresheje interinete mu kuyakuraho ababitse ayashyira mu bantu bayakoresha. Ibi byanatumye ingano y'inoti n'ibiceri biri mu bantu bigabanuka cyane kubera ko benshi twohererezanya amafaranga kuri za telefoni. Ibitaro hirya no hino ku isi bisigaye bivura abantu bibanje kureba amakuru y'ubuzima bwabo muri mudasobwa aho bayabitse. Kumenya amakuru yacu ntabwo bikiri ngombwa ko dutega imodoka ngo tujye gusurana cyangwa se kureba abantu aho batuye kubera ko tuvugana kuri telefoni. Bamwe muri bo nta nubwo tuzi aho batuye. Ku isi havutse imirimo ishingiye ku ikoranabuhanga itagira ingano, kandi iyo mirimo iteye mu buryo idashoboka igihe interinete na mudasobwa byaba bitariho. None ubu byagenda bite turamutse tubyutse mu gitondo bakatubwira ko interinete yavuyeho ku isi kandi ko itazagaruka vuba? Iminsi yose y'ubuzima bwacu twayibaho dute? Reka tubivugeho. Mu mwaka wa 2023 muri Kenya urubuga nkoranyambaga rwa Telegram rwavuye ku murongo mu gihe cy'iminsi 8 maze bituma igihugu gihomba miliyoni 27 z'amadolari muri iyo minsi 8.
iyi mibare yabazwe n'ikigo cy'abongereza cyitwa NetBlocks. Ni ikigo giharanira uburenganzira bwo kugira internet. Iki kigo cyakoze imibare kigendeye ku bipimo bya banki y'isi ndetse n'ihuriro mpuzamahanga rishinzwe itumanaho ITU. Ni ibipimo bigaragaza inyungu ibihugu bikura mu kuba internet ihoraho itavaho. Iki gihe rero babaze ko buri munsi umwe washiraga urubuga nkoranyambaga rwa Telegram rudakora muri Kenya ngo igihugu cyahombaga miliyoni 3 z'amadolari. Telegram ni urubuga nkoranyambaga abanyakenya bakoresha cyane mu kohererezanya inyandiko, amakuru no kwamamaza. Twese turabizi ko hari abantu binjiza miliyoni nyinshi buri kwezi babikesha gukoresha imbuga nkoranyambaga mu bikorwa bifitanye isano no kwamamaza. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2024 nabwo ibihugu bya Kenya, Uganda, Tanzania n'u Rwanda nabwo byagize ibibazo bya internet biturutse ku kwangirika kw'imigozi inyura munsi y'inyanja itukura ikatuzanira internet. Ibi nabyo byateye igihombo cy'amafaranga menshi ku bantu basanzwe bakora ibikorwa bifitanye isano na internet. Muri make byaduteye igihombo twese kubera ko ntawe udafite aho ahuriye na internet uyu munsi. Byagenda bite isi yose uko yakabaye iramutse ibuze internet kandi ikabura mu buryo itazagaruka vuba cyangwa se itazanagaruka burundu? Ibi ntabwo ari ibitekerezo biri mu mitwe y'abantu gusa, ahubwo ni n'ibintu bafashe umwanya wo kwigaho banareba impamvu ishobora kubitera. Banabihaye izina Internet Apocalypse, imperuka ya internet. Iki ni igihe internet yavaho ku isi yose. Nkaho kubitekerezaho byonyine bitari biteye ubwoba buhagije, abantu banagiye kure bavuga ko ibingibi bishobora kuzabaho mu mwaka wa 2025 ejo bundi. Dore uko batekereza bizagenda. Izuba ni inyenyeri ifite ubushyuhe buruta ubundi bushyuhe ubwo ari bwo bwose ubwonko bw'umuntu bushobora gutekereza. Imbere mu izuba aho wakwita mu mutima waryo hari ubushyuhe bwa dogere Celsius miliyoni 15. Wibuke ko amazi arimo kubira aba afite dogere Celsius 100. Izuba kuriya turibona risa n'ituje, mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze, kubera ko buri izuba riraruka nk'uko ibirunga biruka. Igihe kinini izuba rihoramo imihengeri ikomeye rikohereza umuriro mu isanzure. Byohereza umuriro utagira ingano mu bihumbi by'ibirometero mu nzira isi inyuramo irizenguruka. Iyo mihengeri igiba mu zuba rero buri gihe ntabwo ibingana. Hari ubwo iba myinshi cyane ubundi ikaba mike. Nk'ubwo hari impuguke zo mu kigo cy'abanyamerika gishinzwe iby'isanzure NASA zemeza ko mu mwaka wa 2025 ibikorwa izuba rikora bisa no kwivumbagatanya aho ryohereza umuriro hano ku isi ngo bizaba byinshi cyane. Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2024 nibwo izi nkuru zatangiye gusakara mu bitangazamakuru. Nk'uko twese tubizi, internet dukoresha ni amakuru ava muri mudasobwa imwe akajya mu yindi hatitawe ku ntera iri hagati y'izo mudasobwa. Ubwo mudasobwa mvuga zirimo na telefoni zigendanwa. Kugira ngo izo mudasobwa zishobore gutumanaho rero, amakuru ashobora kunyura mu migozi cyangwa se akanyura mu muyaga mu busa, biturutse ku kuba internet dukoresha inatangwa n'ibyogajuru. Ayo makuru anyura mu muyaga rero aca mu kirere. Niba ibyo binyamakuru byanditse yuko mu mwaka utaha izuba rishobora kuzaruka rikanabamo imihengeri myinshi izohereza imiriro myinshi mu nzira y'isi, hari impungenge nyinshi ko iyi miriro n'iyo mihengeri izangiza zanzira amakuru ya internet anyuramo ndetse ikanangiza ibyogajuru n'ibindi bikorwa remezo biduha internet. Iyi niyo mpamvu yatumye inkuru zikwira isi yose ko bishoboka cyane ko mu 2025 izuba rizagira ibikorwa byinshi by'imihengeri no kuruka bikangiza internet ku isi. Abanyamakuru batandukanye ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bamwe na bamwe banagiye kure bavuga ko hazabaho ibyo bise Internet Apocalypse. Nari bivuze mu kanya, imperuka ya internet. Ikinyamakuru cy'abongereza cyitwa Daily Express kiri mu bya mbere byabanje kwandika iyi nkuru. Gusa mbere yaho hari ikindi kinyamakuru cyitwa jeuxvideo.com cyari cyanditse ko hagati mu mwaka wa 2024 internet izagira ibibazo mu isi yose biturutse ku bikorwa by'izuba byo kwivumbagatanya bikohereza imiriro irimo za rukuruzi mu kirere cyacu bikangiza internet. Izi nkuru zikimara gusohoka, ibinyamakuru byihutiye guhamagara impuguke bizibaza ngo ese dukwiye kugira ubwoba.
nk'impuguke mu by'imikorere ya internet akaba n'umwarimu muri kaminuza ya California, Madame Sangeeta Abdou-Jyoti yavuze ko ibi bya internet apocalypse cyangwa se imperuka ya internet yo mu 2025 ifite ibyago biri hagati ya 1.6 na 12% byo kubaho. Yemeje ko koko iyi mihengeri yo mu zuba ishobora kwangiza bimwe mu byogajuru bisanzwe bikwiza internet ku isi, ikangiza zimwe mu ndege zikoresha ikirere cy'isi ndetse n'imwe mu mirongo ya radio ikangirika. Avuga ko bishobora no gukuraho amashanyarazi mu bice bimwe na bimwe by'isi. Ibi byabayeho muri Canada mu 1989. Iki ni igihugu giherereye ku butumburuke buri hejuru. Muri uyu mwaka wa 1989 nabwo habayeho iruka ry'izuba ryohereza imiriro na za rukuruzi nyinshi ku isi, bituma iki gihugu kibura amashanyarazi mu gihe cy'amasaha 9. Iki gihe indege nyinshi muri Swede zisanze ku butaka zidashobora kuguruka kubera ko itumanaho ryifashishwa mu ndege ritashoboraga gukora neza. Kuri iyi nshuro impuguke nyinshi mu by'imikorere y'isi ndetse n'imikorere y'ikoranabuhanga rya internet zemeza ko ibyago by'uko ibi bintu byazabaho ari bike cyane. Igihe haheruka kuba iruka ry'izuba rikomeye kandi rikagira ingaruka hari mu 1959. Iki gihe imirasire y'izuba yoherejwe ku isi n'izuba yangije imiyoboro ya telegrafe ku isi, bituma abantu bahagarika kohererezanya telegrame kuko bitari bigishoboka. Kwanza iyi nyito ya internet apocalypse yavuye he? Madame Sangeeta Abdou-Jyoti mu kwezi kwa 9 mu 2021 yanditse inyandiko yise Solar Superstorms Planning for Internet Apocalypse. Iyi nyandiko yari ifite intego yo gusuzuma uburyo abatuye isi biteguye guhangana n'ikiza nk'icyo ngicyo igihe cyabaho. Iyi nyandiko kandi yari igamije kwifashishwa n'abandi bantu bakora mu by'uburezi no mu by'ikoranabuhanga kugira ngo bamenye ingaruka bitera iyo internet ivuyeho. Yari igamije kandi gusunikira guverinoma z'ibihugu gutegura ingamba zafatwa ibi biramutse bibayeho. Iyi nyandiko ntabwo yari igamije gutuma abantu batekereza ko imperuka izaturuka ku irindimuka rya internet. Ntabwo yari igamije gutera ubwoba. Madame Jyoti anavuga ko yicuza kuba yarakoresheje ijambo imperuka muri iyi nyandiko ye kubera ko niryo ryakuriye abantu benshi barayisoma ndetse bamwe bakuka umutima. Iyi nyandiko yamamaye cyane mu 2023 ubwo NASA yasohoraga ya nyandiko navugaga mu kanya ivuga ko izuba rishobora kuzagira umuhengeri ukomeye mu 2025. Iki gihe nibwo abantu benshi bahise birukira kuri ya nyandiko ye bati ntubona ko byari byaranavuzwe. Uko ni kwimvugo imperuka ya internet cyangwa se internet apocalypse yakwiriye hose kandi iramamara cyane. Ibi byose bavuga biramutse bibaye byasubiza isi mu bihe yarimo mu binyejana by'imyaka bishize, igihe hari hataraza internet ngo iduhire ikoranabuhanga ryose twubatse. Amashanyarazi yavaho mu bice byinshi by'isi, ibyogajuru bigahagarika gukora ndetse bimwe muri byo bigatangira gushya. Za feu rouge cyangwa se ari amatara ayobora ibinyabiziga mu mihanda agahagarika gukora, za gari ya moshi ndetse n'indege nyinshi zikisanga ntacyo zikimaze. Muri make ubuzima tubamo uyu munsi bwagabanya umuvuduko ku rwego runini cyane. Abantu turi inyoko y'ikiremwa cyubakiye byinshi kuri internet, kuva ku gutumanaho hagati yacu kugera ku bikorwa bitubeshaho nk'amabanke no kohererezanya amafaranga. Imperuka ya internet ntabwo yasenya iterambere n'ubusirimu twubatse gusa, ahubwo yanateza ibibazo bikomeye kurenza uko tubitekereza. Reka twinjire mu buryo ibi bishobora kugenda biramutse bibayeho, ari nayo ngingo yatumye abantu benshi babivugaho, abandi bakavuga ko ibingibi bifite ibyago bike cyane hafi ya ntabyo byo kubaho, gusa biteye impungenge ziri ku rwego runaka. Ibikorwa bibanziriza iyi mperuka ya internet cyangwa se kurindimuka ku iterambere ryacu byabera imbere mu zuba ndetse no ku buso bwaryo. Ni ku birometero miliyoni 151 mu kirere. Mu gihe izuba ririmo ryivumbagatanya muri ya mihengeri twavuzeho rijya rikora, rishobora kuzohereza ikimanyu cya rutura cy'umuriro kikaba ikibumbe kinini cyane gikubye umubumbe w'isi inshuro nyinshi mu bunini. Iki kibumbe cyava ku zuba kikaza ku muvuduko munini cyane cyerekeza ku mubumbe w'isi. Mu bushyuhe butagira ingano
ndetse n'ububasha butagira ingano bwo gukurura ibikiri hafi byose, cyaza kikisekura mu nkengero z'umubumbe w'isi aho rukuruzi y'isi ishobora kugera. Ibi byahita bituma imirasire n'ingufu za rukuruzi zitewe n'uyu muriro uhuye na rukuruzi y'isi byinjira mu bikorwa remezo byose twubatse. Mu masegonda 5 isi yaba ari umubumbe uteye imbere nk'uko tuwuzi, wubakiye ku ikoranabuhanga rituma tubaho ubuzima bworoshye, ubuzima bukora bimeze nk'ubufindo. Gusa mu yandi masegonda 5 yakurikiraho nyuma yo kuza ku isi k'uyu muriro, isi yahita isubira mu gihe kimeze nk'icyo abakurambere bacu babagamo ubwo batangiraga guconga amabuye bagerageza gukora ibikoresho bya mbere. Imihengeri nk'iyi ngiyi y'izuba isanzwe igera hano ku isi. Ibinyabuzima by'isi birimo n'abantu nta kintu bitwarwa n'iyi mirasire, ariko abantu bafite uburwayi butandukanye nk'ubw'umutima hari abagirwaho ingaruka n'ibi bikorwa, by'umwihariko abantu bafite utwuma twitwa pacemaker twashyizwe mu mitima yabo ngo tuyibuze gutera buhoro, bo bakwisanga mu bibazo. Ibi ni nako byagendekera ibinyabuzima byose bikoresha rukuruzi y'isi mu kugenda, nk'inyoni, utunyamasyo two mu mazi n'izindi nyamaswa. Buri gikoresho cy'ikoranabuhanga cyaba gisa naho cyashiririjwe n'uwo muhengeri w'izuba. Hatari internet, isi yabisa n'icubiye mu byago bitagira izina. Benshi muri mwe mwakwisanga mutazi icyo gukora kubera ko ku nshuro ya mbere kuva mu myaka 10 ishize nibwo bwa mbere mwaba mwisanze mudacuritse imitwe yanyu muri za telefoni. Ufite smartphone? Tekereza umunsi wawe usanzwe uburyo utangira. Niba ubyuka saa moya za mu gitondo, jewe nawe ntabwo tuziranye, ariko amahirwe menshi ahari nuko iyo ugikanguka ntabwo uhita usohoka mu buriri. Umara iminota runaka mu buriri ufite telefoni mu ntoki, ureba za email, ureba ibyanditswe kuri WhatsApp, X n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ushobora no kuhamara isaha yose. Mu bihugu biteye imbere ho umuntu umeze nkawe iyo amaze uwo mwanya wose muri telefoni ye, iyo kera kabaye afashe icyemezo cyo kwitegura ngo ajye ku kazi, yinjira mu modoka agahita ashyiramo imiziki cyangwa se ibindi biganiro yumvira kuri telefoni ye, ariko nabyo biri ku mbuga za internet. Tekereza umunsi umwe wabyuka ukabatura telefoni yawe nk'ibisanzwe ugasanga internet ntabwo irimo gukora. Ubwonko bwawe uhita bukubwira ko hashobora kuba hari ibintu birimo kuba ku isi utazi kubera ko nta internet ufite. Warangiza ukinjira mu modoka cyangwa se ugafata inzira ugashyira ekuteri mu matwi ugerageza kuvuza imiziki cyangwa se bya biganiro wumvira kuri internet. Mu bihugu binini kandi bifite imijyi minini inateye imbere, bwo nta nubwo abantu bashobora kumenya ahantu hose nk'uko twebwe tumenya ngo ahantu ugiye ni mu mujyi hafi ya rond-point imbere y'inzu n'iyi. Bo bakoresha ibyitwa GPS. Nabyo bikenera internet ku buryo ugenda buri ntambwe telefoni yawe ikubwira aho ugeze kugera ugeze iyo ujya. Muri iki gitondo GPS zaba zahagaze. Abantu benshi mu mijyi baba bagenda batazi iyo bajya, ariko bakagerageza gukoresha ibyapa. Ibintu bamaze imyaka myinshi baribagiwe. Aha ni ku bantu bamwe. Uyu munsi na za televiziyo zacu zisigaye zikoreshwa na internet. Benshi baba barimo kwatsa amateleviziyo yabo bagasanga ntabwo arimo gukora kubera ko nta internet. Benshi baba batekereza ko ari ikibazo cy'amasaha make cyangwa se iminota mike cyabayeho ubundi bigakemuka. Mu gihe cy'iminota 2 yonyine internet ivuyeho, miliyoni nyinshi z'abantu baba batangiye gutekereza ko ari telefoni cyangwa se mudasobwa zabo zagize ibibazo. Ibigo bikomeye byinjiza miliyari nyinshi z'amadolari avuye kuri internet, ibigo nka Google, Amazon cyangwa se Apple, ni ibigo bifite abatekinisiye ba mbere b'abahanga ku isi. Ibi bigo byaba bibizi neza ko hari ikintu kitarimo kugenda neza kuri internet y'isi, ariko kimwe natwe baba bizeye ko biza gukemuka mu masaha make agiye kuza. Birasa naho internet ari isigaye ituma isi yikaraga, ku buryo ku munota wa 5 internet ivuyeho ku isi igikuba cyaba kimaze gucika. Mwibuke amakuru yose tuyamenya kubera ko hari internet. Icyo gihe ntabwo ari abantu benshi baba bazi ikibazo kirimo kuba ku isi. Abatuye isi yose baba barimo bazimya bongera batsa za telefoni zabo ndetse n'udusanduku tubafasha kubona internet. Ku munota wa 6 internet ivuyeho byaba bisa naho buri wese yafunze umwuka ategereje igihe internet iza kugarukira ngo asubire ku mbuga nkoranyambaga.
ku munota wa 7 abantu batangira guhamagarana ku matelefoni, atari ukubazanya icyabaye gusa, ahubwo banabwirana ibyo bakabaye bandikirana kuri WhatsApp no kuri za email. Ikibazo nuko telefoni nyinshi zigezweho nazo zikora uko zifite internet. Kuri benshi guhamagara nabyo byaba bitagikunda. Ku munota wa 10 abantu benshi baba batangiye kugira uburakari, cyane cyane abakenera internet kugira ngo bakore akazi kabo. Ku isi yose telefoni na mudasobwa zaba zirimo gukubitwa ku nkuta z'inzu zikamenagurika kubera umujinya w'abazikoresha, cyane cyane abasanzwe bazungukiramo. Noneho buri wese yaba bizi ko hari ikibazo, ariko ntawe uzi icyo ari cyo. Izi telefoni z'imigozi abantu batagikoresha nazo ntabwo zaba zirimo gukora, kubera ko uburyo bw'ihuzanzira bwazo busigaye bukoresha internet. Izi radio tuvugiramo zo zaba zigikora, ariko abasanzwe bazumva bakoresheje internet ntabwo baba bakitwumva. Ku munota wa 10 internet ivuyeho ku isi, ikibazo cyaba cyamaze kwinjira mu maboko ya za guverinoma n'inzego za gisirikare. Nko mu bihugu bikomeye aho inzego z'ubutasi zitarimo gushobora gutanga amakuru kubera internet idahari, za guverinoma zidashobora kumenya amakuru y'abatasi bazo bari hirya no hino ku isi, Amerika idashobora kumenya amakuru y'ingabo mu birindiro byazo, abashinzwe umutekano wa perezida wa Amerika n'abandi ba perezida bose badashobora gutumanaho hagati yabo, birumvikana ntabwo baba bazi igishobora gukurikiraho. Perezida wa Amerika n'abandi bakuru b'ibihugu byo ku isi bahita bajyanwa ahantu hizewe umutekano, mu gihe bitegerejwe ko uburyo bwo guhererekanya amakuru bwongera kugaruka. Inzego zose zishinzwe umutekano n'ubutabazi zaba zamaze guhamagara abakozi bazo bose ngo baze gutanga ubufasha, kubera ko ibikoresho byose basanzwe bifashisha bikoresha internet byaba byamaze guhagarika gukora. Ku munota wa 13 internet igiye ku isi yose, ububiko bw'amashanyarazi bwaba bumaze gukama ku buryo amashanyarazi yatangira kuvaho ahantu hamwe na hamwe. Uyu munsi ingomero z'amashanyarazi zo ku isi yose zikoresha internet kugira ngo zishobore gukwirakwiza amashanyarazi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari raporo yakozwe mu 2014 igenewe perezida wa Amerika ndetse na kongere y'iki gihugu, igaragaza uburyo haramutse habaye hari umuntu ushaka guhemukira Amerika, byaba mu bukungu cyangwa se mu mutekano, yakwibasira ingomero z'amashanyarazi z'iki gihugu. Kandi kwibasira internet byonyine byaba bivuze ko ukubise mu cyico ikwirakwizwa ry'amashanyarazi muri iki gihugu. Ingomero z'amashanyarazi zose zigezweho zikoresha internet mu gukwirakwiza umuriro muri za station no mu baturage. Niyo mpamvu mu kudukupira umuriro babikorera kuri mudasobwa. Nugukanda ahantu ubundi agace kose kakajya mu mwijima cyangwa kakabona urumuri. Mu ngomero nyinshi z'amashanyarazi hakoreshwa ubwenge buhangano bumenya ko imashini zashyushye bukohereza uburyo bwo kuzihoza. Igihe cyose haba hatari internet nta buryo bwo guhoza izi mashini bwaba bugihari, ibyatuma nyinshi muri izi mashini zifatwa n'inkongi z'umuriro. Imiyoboro itwara gaze na petrol ku isi yose ikoreshwa n'amashanyarazi na internet. Bivuze ko mu gihe cy'iminota mike internet ivuyeho ku isi, ikwirakwira rya gaze na petrol ku isi yose ryaba ryahagaze. Umunsi wa mbere wajya gushira isi yahombye bitagira ingano kubera ibura rya internet. Nk'imbuga za internet za Facebook ndetse na Google zonyine umunsi umwe warangira zihombye miliyoni 300 z'amadolari zakabaye zakuye mu bikorwa byo kwamamaza. Uwo munsi wa mbere banki ntabwo zaba zakoze, kubera ko kutubikira no kuduha amafaranga yacu zikoresha internet. Bariya batugurisha services z'itumanaho rya telefoni na internet baba bafunze imiryango kuri uwo munsi wa mbere. Ziriya station zitugurisha essence na mazutu zikoresha umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ziriya pompe zabo zikurure petrole zikura mu bigega byo munsi y'ubutaka aho baba barayihunitse. Gusa zikoresha internet mu kumenya aho essence na mazutu bafite mu bigega igeze. Kuri uwo munsi ntabwo essence yagurishwa. Station zose zaba zafunze, ibyahita bihagarika ubwikorezi rusange bwabo bw'abantu n'ubw'ibintu. Uyu munsi hari restaurant nyinshi zikorera amafaranga menshi atavuye mu kuba abantu baza kwicara ngo bariraho ngaho, ahubwo ubucuruzi bw'izi restaurant bushingiye ku gutekera abantu badahari, ibiryo bakabibashyiraho baherereye.
hatari internet ntawabasha gutanga komande ngo bamuzanire ibiryo. Bivuze ko uwo munsi izo resitora zatekera abantu babarirwa ku ntoki bari aho ngaho. Hari ibihugu cyane cyane ibiteye imbere bifite abaturage bahora biteguye kujya mu mihanda kwigaragambya igihe cyose hari ikintu kitagenda neza. Igihe cyose hatari internet ngo bashobore gutumanaho, amashanyarazi yagiye kubera ko internet yifashishwa mu kuyakwirakwiza, supermarché zitagishobora gushyira abantu ibyo baguze cyangwa se ngo zinarangura ibindi, ubujura bwabaye bwinshi kubera ko abajura bihishe mu kizima bakajya gusahura, aba baturage bahita bajya mu mihanda gusaba guverinoma zabo ngo zigire icyo zikora. Bamwe muri bo baba banafite ibitekerezo by'uko ari leta yabikoze ku nyungu runaka. Ibihumbi by'abaturage bari mu mihanda, haba hakenewe inzego z'umutekano kugira ngo zize kubaturisha no guhagarika urugomo. Ikibazo nuko inzego z'umutekano nk'abasirikare n'abapolisi nabo bakenera essence kugira ngo bagende, kandi essence yaba yabuze. Isi yaba irimo kugenda yinjira mu mwijima n'ibyago bitagira izina. Buri munota ku isi haba harimo kuba impanuka zitagira ingano kubera ko za feu rouge ziyobora imodoka henshi zaba zazimye kubera kugenda kw'amashanyarazi. Imihanda yaba yuzuye imodoka kubera ko abantu benshi baba barimo bagerageza gutaha ndetse no kujya gukora ibintu ubundi bakabaye bakoresha internet. Iki gihe abantu baba bamenye amakuru ko internet yahagaze, kandi ko atari mu gihugu cyabo gusa ahubwo ko ari ku isi yose. Radio zaba zabivuze. Indege mu kirere zamanuka mu bwitonzi bwinshi zigashyirwa ku bibuga by'indege kubera ko uburyo bwazo bwo kuguruka ntabwo bukenera internet. Gusa zimwe mu modoka na za gari ya moshi zitwara zaba zagonze cyangwa zakoze izindi mpanuka nyinshi cyangwa se zahiye kubera ubushyuhe bwinshi, kandi uburyo bwo kuzihoza ntabwo bwaba bugikora kubera ikibazo cya internet. Mu gihe urusaku rw'imodoka rwaba rukomeza kugabanuka kubera ko inyinshi zaba zigenda ziparikwa kubwo kubura essence na mazutu, hari urundi rusaku twatangira kumva. Za generateur zatangira kuyobokwa. Gusa izi nazo ntabwo zatinda kuzima kubera ko nazo zinywa essence na mazutu. Ikintu cya mbere ni amakuru. Abantu badafite amakuru bagira ubwoba n'umuhangayiko mwinshi, aribyo byasunikira abantu batagira ingano kwitegura ibyago byatangira gukekwa ko bigiye gukurikiraho. Uku niko abantu batangira guhaha ibiribwa byinshi kugira ngo babihunike. Amasoko yatangira gushiramo ibiribwa nka kumwe byagenze ubwo COVID-19 yadukaga. Abantu bafite inzu batangira kuzishyiraho ubwirinzi bukomeye kubera ko inkuru z'ubujura zaba zamaze gukwira hose. Mu bitaro abaganga bamwe baba bahagaritse akazi kubera ko hari abarwayi bahabwa imiti hagendewe ku makuru y'uburwayi bwabo yabitswe muri za mudasobwa. Iki gihe abaganga ntabwo baba bagishobora kugera kuri ayo makuru. Zimwe mu mashini zifashishwa kwa muganga nazo zaba zisa naho ntacyo zikimaze kubera ko zikenera internet. Abanyapolitike baba barimo gukoresha radio babwira abaturage ngo batuze. Uyu munsi televiziyo nyinshi zikoresha uburyo bwitwa digital, zavuye ku byitwa analogue. Imikorere yazo nayo ishingiye kuri internet, gusa zimwe zaba zigikora. Abantu benshi n'abasanzwe batumva amakuru, amatwi yabo yaba ari kuri radio banareba televiziyo. Nka kwa kundi twese twumvaga amakuru mu bihe bya COVID-19 aho ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byari byarabaye imwe mu nkuru buri wese yifuza gutega amatwi. Mu bihugu bimwe na bimwe mu nzu z'abantu ubushyuhe cyangwa se ubukonje bwaba bwatangiye kwica abantu kubera ko nta mashanyarazi yaba gihari yifashishwa mu gushyushya cyangwa mu gukonjesha inzu. Iki gihe ibigo byose byaba by'ubucuruzi cyangwa se by'inzego zitandukanye byaba byamaze kwemera ko ikibazo gikomeye kubera ko abatekinisiye babyo baba bananiwe kugira icyo bakora hatitawe ku buhanga basanganywe. Guverinoma z'ibihugu bitandukanye zaba zirimo gukora inama ngo harebwe icyakorwa. Mu gihe cya COVID-19 inama za guverinoma zabaga hifashishijwe ikoranabuhanga, ndetse ni nayo nama abantu bagirwaga yo gukora inama hifashishijwe ikoranabuhanga. Iki gihe
ubwo noneho abantu baba bategetswe guhura bagakora inama imbona nkubone. Aho ibintu byaba bigeze, bimwe mu byogajuru byaba byatangiye kuva mu nzira zabyo ndetse byanatangiye kwegera ikirere cyacu. Internet itagarutse vuba ngo itumanaho ryabyo n'isi rigaruke, bishobora gushya. Nk'uko byumvikana, abayobozi b'amadini baba batangiye gusaba abayoboke babo ngo basenge cyane kubera ko imperuka ishobora kuba yageze. Uburyo bwose abantu bakoreshaga mu kohererezanya amafaranga bwaba bwahagaze. Isoko ry'imari n'imigabane ryaba ritakibaho. Aya mafaranga yo mu ikoranabuhanga yaba atakibaho. Aya makarita tubikaho amafaranga, ibicuruzwa bitumizwa cyangwa se byoherezwa mu mahanga bikishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, byose nta na kimwe cyaba kikibaho. Ibi byose byaba bivuze ko mu bukungu bw'isi haba havuyeho triliyoni nyinshi cyane z'amadolari. Umuntu wese ushaka kugira icyo agura yajya akoresha cash. Nyamara jewe nawe turabizi ko kano kanya nta faranga na rimwe ufite mu mufuko, nubwo kuri telefoni no kuri konti yawe ufiteho za miliyoni. Ibigo by'imari nta kazi byaba bigifite usibye gufunga imiryango. Aho ibintu byaba bigeze, noneho waba wumva umutuzo ukabije mu bice bitandukanye. Imodoka zagabanutse mu mihanda, za televiziyo n'imiziki abantu basanzwe bavuza byazimye. Abantu bamenyereye kubona icyo bashatse cyose bakoresheje internet baba batakizi icyo kumaza telefoni zabo. No guhamagara ubwabyo byageraho bikanga kubera ko uburyo bwo kugura amayinite cyangwa se amafaranga yo guhamagara bukenera internet. Ibirebana no kwiga byaba bigenda bihagarara kubera ko mu mashuri amasomo menshi bayategura bakoresheje internet. Gusa abarimu batangira kujya gushaka bimwe mu bitabo bari barashyinguye. Abantu benshi ku isi batangira kugira agahinda gakabije n'umuhangayiko kubera ko bamenyereye guhora bacuritse imitwe yabo muri za telefoni, bikiyongeraho kuba nta makuru y'ababo bafite. Byose byaba byagiye. Gusa hari abantu bamwe na bamwe baba bumva barimo kuruhuka kubera ko nta mukoresha waba ukibahamagara ababaza ngo dosiye igeze he, cyangwa se abandikira za email ababwira ibyo gukora. Bigomba kuba byafata iminsi irenze umwe mbere yuko mu by'ukuri hamenyekana icyabaye ku isi cyatumye internet igenda. Inzego za gisirikare mu bihugu byose zaba ziri maso kubera ko baba batekereza ko intambara ishobora kwaduka igihe icyo ari cyo cyose. Ibi byaterwa n'uko abayobozi baba batagishobora kuvugana n'inshuti zabo zo mu mahanga. Ibihugu ntabwo byaba bigishobora guhererekanya amakuru y'ubutasi. Mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa ubukungu bw'isi bwaba bwatangiye kurindimuka. Iki gihe ni nabwo ibihugu byinshi bifite abasirikare mu mahanga byatangira kubahamagara ngo batahe bajye kurinda ibihugu byabo, kubera ko ababayobora ntabwo baba bagishobora gutumanaho nabo aho bari mu mahanga ngo babahe amabwiriza, kandi baba bakenewe cyane mu bihugu byabo kuruta ahandi. Iki gihe hafi abantu bose baba bari mu ngo zabo cyangwa bakaba batazigera bahagera kubera impanuka. Igitangaje ku bantu ni uburyo tudapfa gutakaza icyizere. Ibi byose byaba birimo kuba, ariko abantu baba bagicigatiye telefoni zabo mu ntoki bibwira ko igihe icyo ari cyo cyose internet yagaruka. Ubu tuvuga ibi, hari ibihugu bihora birebana y'ingwe bisa n'ibyabuze imbarutso ngo byinjire mu ntambara. Igihe amakuru atakirimo guhererekanywa hirya no hino ku isi, hari ibihugu byaboneraho gutangiza intambara ku bindi. Ikindi ni uko leta zimwe z'ibihugu zatangira gushinja izindi kuba nyirabayazana w'ibyo byago. Bamwe bavuga ko Abarusiya aribo bakuyeho internet, abandi bakavuga ko byakozwe n'Abanyamerika, abandi bagashinja Ubushinwa bavuga ko bakuyeho internet kugira ngo batangize iyabo. Uku kurebana y'ingwe hagati y'ibihugu kwavamo intambara hamwe na hamwe uko byagenda kose. Abandi bakwicara biteguye intambara. Abajene bakazi kabo kaba ari ukwatsa no kuzimya telefoni zabo buri kanya bizeye ko bashobora gusanga internet yagarutse. Gusa bamwe mu bakuze bahita bibuka uko ubuzima bwari bumeze mbere ya internet. Bamwe baba bishimiye gusubira muri ibyo bihe. Gusa ibihugu byose by'isi ntabwo byubakiye imibereho yabyo kuri internet. Bivuze ko izi ngaruka zitaba zingana ku bihugu byose. Ibihugu biteye imbere kandi bikize nibyo bifite ubuzima buzenguruka kuri internet, bityo nibyo byababara cyane.
umuntu ahava akagera azi gushaka ibisubizo. Twese turabizi neza ko hari abantu baba barimo gushaka igisimbura interineti cyangwa se bashaka uko yagaruka. Ntabwo tuzi niba babigeraho. Nubwo iyi nkuru ari ibitekerezo by'abantu, ariko nta nubwo ari ibintu bidashoboka. Rimwe mu masomo ari muri iyi nkuru ni ukwibuka uburyo ubuzima bwacu twamaze kubwubakira ku ikoranabuhanga, kandi ibyo byose ni ibintu bibaye mu myaka itarenze 30. Bisa naho twafashe amagi yacu yose tuyashyira mu gatebo kamwe ku buryo yamenekera rimwe. Icy'ingenzi ni ukuzirikana amahirwe dufite yo kuba dufite iri koranabuhanga ryatworohereje ubuzima. Ubutaha interineti nibura mu gihe cy'iminota mike, uzashimira Imana kuba itagiye burundu. Ni nadusoje iki kiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.